Hello? Waramutse neza. Naramutse neza. Shaka gusa nyine ndumva mfite akantu kameze nk'irungu ukuntu. Okay. Uri mu rugo? Yeah. Oui. Ntaribi mu kanya ndaza. Nizere ko umeze neza. Okay. Sawa, bizu. Naho mu kanya. Okay. Yo. Muzibicisha mwana. Twaraburanye byatari. Ariko nje mba mari aho uvuga ngo kwa kuntu zazindi za Kigali abantu ngo usanga bari ibibazo. Yeah. Anyway, ariko ndi gupanga kuzabasura, gupanga kuzabinjirira. Kabisa. Nizere ko famille zimeze neza. Ngo buretse gato ndaje muvugisha. Sawa. Yewe nese nkumenya kubera impumuro yawe. Uvugisha ukuri? Yeah. Oya, reka kumbeshya. None se uko wakomeza gukorakora nk'umuntu ufite amatsiko yo kumenya umuntu ukukozeho ninde? Numvaga mbikumbuye, numvaga mbishaka. Sure? Yeah. Narambeshye. Ntabwo mbyizeye. Ariko biko bimeze. Urabona ko ari njye? Ntabwo. Umuhumura ndakunda bizi. Umuhumura yembamo. Merci. Yeah. Bite se nta byiza. Kuri munywa amazi. Yeah, amazi niyo numvaga nshaka. Numvaga mfite inyota y'amazi. Obviously visits. Aramutumye agakofi. Arabizi ko gakunda. Urakoze cyane. Yeah. Ntabwo nagutindiye. Oya, nta kibazo. Ntabwo umuntu ukunda atsinda. Urakoze. Iriwe. Iriwe neza. Bakiretse. Siya kufise ubwo. Ngo ni yakofi yakoresheje. Yeah. So, Linda. Oui.
nta kindi kintu rero cyatumye nguhamagara igitaraganya. Nagira ngo nkwibwire umenye n'uwundi we ejo utazagira ibintu uhura nabyo ugasanga biguteye ikibazo cyangwa ubaye shoke. Nteye ubwoba. Ntabwo ari ibintu bikanganye. So nyine hari umukobwa wari mu buzima bwanjye ukunda cyane. Umukobwa kandi? Yewe umukobwa, ariko njyewe nta kibazo cy'umukobwa ko ntabwo mukunda. Anyizirikaho nabuze ukuntu mbigenza. Wibaze ko urukundo afitanye na mama ari nk'urwo umukazana akunda na nyirabukwe. Byageze aho mama ambwira ngo ntamurongora ngo ngaziyaho. None ubwo njye nta kintu bimubwiye kubera ko amahitamo ni ayanjye, amarangamutima ni ayanjye. Ngomba gukunda uwo ushaka, ngomba kuba n'uwo nshaka. Mama wanjye ntabwo agomba kunkundira. Impamvu nabikubwiye rero, impamvu urashaka ko tuvuganaho, nuko ari wowe inshuti mfite y'agatangaza kuri njyewe akataraboneka. Ngomba kubikubwira kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi utazahura nawe cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese yakubwira amagambo agira ngo ni bimwe by'abasore b'i Kigali cyangwa ugomba kugerageza kumvisha mama ukuri kwawe, ariko nanone ukabigendera gakeya kugira ngo utamuhutaza cyangwa ukamukomeretsa. Kuko sitira cyane mama. I know, mama, I will try my best. Ariko ntabwo azamuza gukunda uwo ushaka ngo kubera ko hari uwo ashaka. Amarangamutima ni ayanjye. Nizeye ko nta kibazo bigutereye. Kigiye guhinduka ku mubano wanjye nawe. Be strong. Nakubwira ngo waje. Ndakwizeye kuzabicamo neza. Anyway, you wanna do some shopping? Yeah. Ushaka ko tuzamukana mu kazi? Ndashaka ko uyu munsi aba ariho ntoranyiriza ibyo ndimutware. Yewe? Nta kibazo. Urakoze cyane kandi. Nanjye nari ngukumbuye, nishimiye kuganira nawe. Yego. Sikeye. Nta kibazo. Nta kibazo uyu munsi ngiye wakwembaye. Reka mbere ko rovatine. Ureba. Ntabwo yitwara se? Oya. Ntahantu ndetse niba ubishaka. Oya, njyewe ntuzise ko ibintu byanjye ari cyane. Okay. Nibwo mu rugo nibazitse. Ntabwo nari mu kazi. Okay, sawa. Wowe se utwara iki? Uramitiramo. Ndaguhitiramo? Okay. Mbere ziriya Johnson. Okay. Niba ninjye uhitamo, ubwo ni nanjye utwara. Waye n'akazi. N'akajuice. Okay. Yabyo ku mukati? Umukiri we bwoko? Ufite? Umukati urimo inyama. Ngomeze mitemo. Uyu mugwisha gute? Mwene igihumbi. Uratukatira? Okay. Hama pe kupimirusha mute? Sawa ubwo uradupfunyikira. Reka tube tugiye kubarisha. Sawa urakoze.